بله تماشاوان هجا ام نهال سمسورنا و د جی کومباجارن ارهجه دانه و دوی ارهجه د جی جنان براستی جی پیشنگیتیا آلیکاری و پیشگیریا گل کر و د آستا سفربریه دا خباتک جالیه جنن کرد و جنن دموکرات و تیمشاندن و ایرو جی دوی چارچوبه ده وکی ستارتک هشت آدار روژا جنین جیهان لوی داره داخیانیه که چاپمنی هاتاین امین نها دربار وی داخیانیه دا فکر و رامان و هستین حوالا زوزان بگیرن حوالا زوزان تگلی بخیر هاتی سپاس دکی منجا خیراتن من زانن اما که تفگر جن نازد ششی سباته حیا ایرو ذات 24 روز درباز بو پشتی ارتهجی شش سبت حیا ایرو ام لقادانن هم لباکور کردستان 10 باجاری کو ارتش چه بوی هم جبو آلیکاریه کو بکن خباتا بکن و آلیکاریه بشینن ج متروپولان و باجاری ترکیه ج تفگرلی و تفگریه دنه براستی ج آرمان جو پیام آمای هر گرنگ اوه اما کی تفگر هون زان دیرو که کیه ما کرده های اجنا های هر تن به تکوشین بره تکوشینه عالیه معنویت ده کجیانا براستی اخلاقی پولیتیک وره آوا کرن جیان دموکراتیکا وره انشا کرن لسر وی امج براستی دوباره ام دبیجن روزا شش سبات حیا ایرو ام وان باجارانن ایرو ام لسم سورنه هون زانی وکی تفگراجن آزاد ما هشتی آدار ای سال براستی دکلاراسیون خان زان ما 25 سبات دا لآمده دکلاراسیون ما پیام زلالت ده بو ایروج ستارتا ما لشرنخی بو و درجه املهون سامسوره و بانگوازیت که آرمانجا ما و داخویانه ده براستی جگوتن ما پیام ما و درجه زلال بو هشت یادار امی وک جن به هفره هفگرتی لقادن ارتهجی ما گو امی پیشوازی بکن هر سال به کلاجان به تلیلی به رنگ و استران خواهم پیشوازی کن هون زانن به هزاران مروین ما همالاتی ما جیانا خوش دستان ام جوه که تفگر جن آزاد هشت یاداره امل وان قادا پیشوازی بکن هیئت ما براستی ایرو هیئت ما یکمین جالیه هات لسم سوریه هیئت ما دوی آداره لخطای در واسیور ببه هرما اگه ایچ آنادولو سسی آداره در واسی انتاب دیلو کده به دیسا پیورج دیسا هرما آمده سمسوره سیرت مردین آمد پشتی الیه اوی ورم ور elazığ Bingöl امیجی درسم دچه البستانه دیسا هرما مارمارای دچه البستانه وکی دیجه چکور و هنی ام بیجه اوج درباسی ماراشی دبن هیئت موسا آماده کریه اف هیئت ما چوندن آوان براستیجه چوا کروجا شش سباته لجم گله خو همالاتی خو لجم جن و زارو کام بو هشتی آدار جه عینن لوان قادا دیسا لیو تفگریه دبه لجم وام به ve maneviyatı tamam beki. Gelek spazdıkin malatta ve her hebi. Navi tefkhir. Navim Melike. Hevala Melike vek em dibinin pişti erdheci de peşengitiya tevgera jinin azattı. Xebar teke de asta seferiye da de meşandın. O dve çarçove de hem ji bu bebune ya heşte adarı jî gelek heyet hatine saskirin o xwedgihînên hawara cihên erdhejê. Îro jî hûn li êlihê hatine Semsûrê ji bo ku alîkarî û piştgiriyê bidin gelê Semsûrê. Gelo hestên ku berê we ji êlihê dane Semsûrê çi bû? Yani وقتی که گفتن اردهش ام تف وقت کد مالا مدتی بود ام تف وقت جنی HDP و وقت باتمان تف ام تف سرفیابون معالی کاری دا حتی ویگاجی و ام ویگاجی جبویان هاتنه ویدره آلیکاریه و گلمپری yani dikijan mijaranda çedibin. Tene alikariya mardiye, pişkiriya mardiye yan weki ku em bejin em gele caran binin ji aliye maneviyatê da ji aliye em bejin dermankirina birînên wa yên cuda cuda de hûn dikarin hinekî behsa alikariya xwe bikin.
Da aliye maddi manevi ujbon birindara jibona ku derman kirna birindara jibona malbata kul ve dere tefatını zahfatına bame el ve dereci اوج علی کاری که مازن تندانین کو چیت فکر سر ملمه هم دیگه. بله مالتا و جلش سپاس. ناویت بخیر. صدف. حوالا صدف جلش بخیر هاتی. سپاس دکم ساغبن. حوالا صدف. پیشتی اردهجی جلک جنین کرد د پیشنگیتیات تفجر جنین کردا بری خودان جه کو اردهج لقومینه. او ام بیجن هیئت دیگران جبوی خو بگیرن هواره اوجگلگ ملان و خبرت دمشینن ایروجی هیئت بازار الهه باتمان هاتیه گلو تشتی کو بری و دای جه ارهج تایبتی ایران هاتنه سمسوری چی بون یعنی کی جان هست و رمانان بری و دا ودری از o tavasılav dikim seride yani hesta yekemin ez bejim hesta mrovahiye bu. Sonra tabii ki asa jehela go jimbun çünkü de her hele de jmali bigirin hayata xaj tağa bigirin je her hele ve de her ji de dışarı de ji de erthej de ji mixabın ego mağdur dibin peşi jin u zarokin جروجا دو اساسیه و ام لایلحه به آلیکاری خو لادیامان بون لانتاب بون لانتابه بون لهاتای بون مالاتیا بون ام لهرجی بون yani hatta تشتيج ما هات مكر بله نها گلن پری جالیه سردستو دستلادریا میران و تی گوتن کو جن نکارن خو بگیهنن هوارا قیرانه که کارساته که هر تم وقتی مقدور ت نشان داین لی مجید و گرا خویا چند روزا دا دید کو براستی جی د سری د جنین کورت جنین شورشگر و دموکرات د استا سفربریه دا خو تولی خبرت اندکین د استا پیشنگیتی دا اف روح ج کو درتی یعنی جنین کو ام بیجن اف قاز بچوک د هاتن دیتن ایرو قابل کی مزن امبیجن و دگوهرینن جینگهان جبوی آواکینا جانا که نو هوردن اف روح جو کودریتی اف امبیجن انجام چیه evre peşi ez ve bejim jirahe jin jiyan azadi te bixwe navê wê li ser e jin jiyane ego jiyanê dike ego çê dike ego ava dike ji her hêlî ve ego çê dike ava dike tenê jin e yani tişago hûn dibêjin ew fikrê mêranî ye fikrê mêranî li tamamê cîhanê wek heve yani mêr li vir mêr çi bê li êlihê jî ew li êlihê çi bê ez bêjim li Amerîka jî ew mêjiye mêranî ye lê vê erdhejê de jina ev nakê net got yani vê nakê tamamê cîhanê jî ev dîtin jinê Kurd li her derî bûn yani ji barê giran bigirin heya avakirinê ji çadırê bigirin heya xwarinê yani li botanê we jî dît tamamê cîhanê jî dît nan çêkirin bi hezara nan çêkirin şandine vêrê yani dûr de ew asta ew niyeta got ez bêjim ne tenê nan bû dûr de alîkarî heye çünkü cîhan bixwe ez bêjim muxte cîhan nû ava bûye li ser jinê ava bûye belkî jî ev ispata vê bû li vir çê bû li ciyê ertej roja sisiya bû hingî ez hatim li Adıyaman bûn tişta li vêrê tamam ertej çê bû bûn bajar xirab bûn bi hezara mirî hebû hewa bixwe bêhna mirinê bû hewa bêhna mirinê yani ji ezman bêhna mirinê dibariye ama dûr de tiştê xweş jî çê dibûn alîkarî hebû jin hebûn di her hêlê de jin xwedwêrê de cî standibû her tiştî jinê dikir بله براستی ام جی دبینن ev hêza jinê ev xebata jinê ev alîkarî û piştgiriya jinê ya ji her milî ve ya da asla seferberiyê de di encama xwe da sazkirine jiyaneke nû bîne em ji bo tevlîbûna te gelek spas dikin mala te ava
Şiyan azadi. Şiyan azadi. بله تماشاوان هجا ما جسم سوری لگل تفگر جنین آزاد بری خدا گندکی کومره یه بناو هینتو و د پیشنگیتیا تفگر جنین دا جنین کرد آلیکاری و پیشگیری جبوی گندیان بلاو دکن امی دی سال وی داره به گندیان را باخوین هستو رامان وان بواره پاروه بکن والله جا شاوتي او كاتكو براي مني او دسولنا بو كمرو سری و او مولا جا خربو ابو خونجو من مولا خو خرب بیا هوتي برو او بكي هوري فردا مول خرب بیا هوتي برو واجي بدارمو ام شركتي ام شكري خو خودي دكني اوخر جنین کرجی خود گیهنن هوارا ملت آلیکاری ددنه اف یک ایشابا باورم سویکتر دیگه نوسا خدا ور روزی خدا پیغمبر ور روزی اوخر خدا تیشونی نین ریوا او خدا قومت ها نکا او یاردم داره او خدا گیر روزی و گیتینه خدا پیغمبر گیر روزی بله گل ایسابی مالا تاوا دردها تکلها نبودن مالا تاوا شوارا جی مرحبا گلک در بازی به ام بیجن سری مساق به سری گلی مساق به ناوی تبخیر نوه مگلی پیشتی اردهجه گلک کسان جیانا خوش دستان شینک مزین چه بو لی دیسا جی گلی ما شینا خواه کر سدما تکو شینا خواه آنگو دیسا هیل بر خود ده گلک جنین کردان خواه گهاندن هاوارا گلی ما جی ایرو جی لگنده کومره که جنین کردان خواه گهان ده وی داره هاتن هوارا گلی ما هنج بوی و چید بیجن؟ والا خدا گیا روزی و گیا یاردم کر گیا یعنی ملت را یاردم دکنه تینن بله هون دما وا جناند بینن و حوالات بینن یعنی دلی و راحت نبود çok şükür خدا لی روزی و گیته نه گیا یاردم دکن ام کیف تکنی لی حق ساری ما پیته دار خدا لی گیا روزی و خدا شما اتیا دوا ما دین نده بله گلک صاحبی مالا تا و گلک صاحبی Nereden başlayalım? İleride mi? Vallahi şeyde نامی حرکت جنیتی جایی خاطر نگام سری کیلو hazırlık mı ayıkladık evkırına. Ben işte bir de milyona vecina Korna çekildi. غاي وطنا بو واجي بوت منو دا نام ملت حرکی همین باشاری کردستان هنا كنت كده عارف تای الورنی خدای ور روزی خدای گل ورن ورن مدابر و اول خبردار نویجیری امجی بیال داره Tamam. امجی در راسی بیالی ازالی و بکم دایکا عایشه سریدان بجن سری مساق به جمعت هوای در بازی به ایشکم مزن بو لی ایرو جنه کرجی خواه گهان دیگ هوارا ما اوا جبوی و چوایه ای رنده شکرم جلی سوی رنین اما ای ما گیوی باش خونی مانه آره دما جنین کرد و ساتین بورد آخوین آلی کاری ددن و ام بیجن ورد تکلی دارتینن دبن شریک ایشا و اواناش بوی ورده چه معنی ته چه ورده ای رنده اشتا هم دو نونه خواه چاختونی اشتا که تاری هم دونی برا قوضا میشکنی اشتا تاری وای معظم بکه و هم دشک دونی برچی دونی اداره معتنه
işte hem dو ev bezdevni korba. Yani dema em bejin hun ve alikariyer binin hun yek ittifaka kurdar binin kefaveti. Ama teşekkür. Başkın perska korba. Başkanı hedefi. Hare. Beli. Am gel savi vini korba. Beli. Gel isabi malata ve Khoda selameti bide. Gel isabi. Nave tebkhir. Nave mi didar. Beli hevala didar erdhecek çi bu gele kesan jiyana xweş desta eşeke mezin qewmî li Semsûrê jî gele gundê wê jî belê xwe gundê Hîntoyê em nihar wê derê ne lê dîsa jî gelek jinên Kurd xwe gihand hewara gelek bajarên Kurd erdhej lê çêbûye îro jî jinên Kurdan saziyên wan hatine vî gundî û alîkarî belav dikin ji bo wê hûn karin çend tişta bêjin. Wala Xwedê li ver razî be ku hûn me tên sermada hatin hûn me dizanin ew boy jenava em malê me gizetî xirabûn em gil adiya me rûdinî bîna danî em xwe zor filtin işte. Xwedê li ver razî be em bên çi? Belê dema hûn vê alîkariyê piştgiriya jinan dibînin jinên Kurd bînin êşê we siviktir nabe hestê we çawa dibe. Me dîn em ta kêfê me xweş bû em rind bûnî me çavê wan kir heke bîrînê me rind we em yani xwe vegeriyanî heke çok şükür ki sermada hatin Xwedê li ver razî be yani kêfê me xweş bû me çav vekir kêfê me pir xweş bû. Belê yani em mirov dibîne ku ew qas êş çi qas mezin jî be dema tifaka Kurdan hebe dema yekîtiya we hebe ku em zanîn û sermada hatin Xwedê li ver razî be kêfê me xweş bû Xwedê pir bela razî be. Belê gelek derbazî be serê me teva sax be. Serê me sax be işte ême giya teve. Emrin namiye. Havalı Najim Batman'a var. Yeki tecrüben kız kadın meclisi. Hevala şükran medduh jî dît wek tevgera jinên azad di çarçoveya piştgirî û alîkariya ji bo cihên erdhejê hûn dîsa çûn nava gel û wexebatên xwe dan meşandin gel û nêzîkatiya gel çawa bû wexebatek çawa da meşandin û encameke çawa girt. Rastî belê em ji bo piştgiriya encamê erdhejê hatin me got em li vê derkê gelê xwe re bi hev re bin ev felaketa hatiye jiyankirin weka hemû gelê meydinê em jî weka tevgera jinê azad ê Batmanê di çarçoveya heştê Adarê de xebatê heştê Adarê de em do û îro li vê derkê me got me xebata bimeşînin em çûne navçeya gunda nêzîkatiya gel bi rastî pir xweş bû. Nêzîkatiyeka bi germayeka xweş me pêşwazî kirin ji ber ku ji roja pêşî û hetanî îro tevgera me bi xwe re dîtin li ba xwe dîtin. Ji roja pêşî de bi her awayî weka tevgera jinê jî û rêxistinê me jî bi xwe re dîtibûn nêzîkatiya wanekê pir germ hebûn. Baş bûn em geriyan li mehela li bi zarokê re me hevdîtin kir me bi hevalê jin re xeber da hevalê me êr dîsa hebûn bi malbata re di cêwa de me dît yani erdhejê pir bandoreka zêde li ser vî bajarê kiriye em dibînin ev bajar miriye bajarekî miriye yani ti jiyan tê de nemaye tiştê jiyaneka nû hatiye ava kirin li nava Semsûrê wisa karim bêjim yani nêzîkatiya gel ji me re pir baş bû. Belê yani em jî duh bûn şahid em jî bi we re bûn me dît bi rastî jî dema ku mirov diçe nava gel wan ra em bêjin sohbetê dikeve em bêjin malên wan deriyê dilê wan vedike gel mirov hembêz dike
جبوی وی شنها پیدا خبرتین و چنه یعنی پیشا و چه هی حتی هشت آرداری و پیشتی هنگیج يعني حتى هشتي داري وقت تفجراجن همو باجارة ما بلانسازيا في رنجي دايا برخوا جيكو أردهج دي بيكاتنا قومينه أم هر باجارة كي بدوري أمي لفا باجارة هر باجارة كي يك جي مثلا أموكا إلحي دو وإيرو أم لفي در كيبون سبه ودو سوي باجارة كي دون ورفر أم بجنو كمالتي وكامرش لوا جياجي ديسا باجارة ميدني دو روژا سه روژا به هفره حیان هشته داره اما باربن براستی هم بری جهات نوادره مخابات دی سال ویدر که مشاندن یعنی هم بیجن وکا خدمتک به وکا علیکاریک به وکا مگویا جیانه که نول ویدر که هاتا افراندن تا افراندن ها وی جیانه ده دیسا عمل ویدر کابون اما اف هاتنامه ده چارچوبه هشته داره دیه خباته می هشته داره مگو ام ده جیه اردهش پیکاتنه ام لویدر کی بکن ام ایرو نهاج ورداگر مثلا ام اباتمان ام هرن خباته می حتی نه هشته آداره دیسا و درباره اردهج دبن جبر کو گله جبر اردهج سمسوره جمالتیه جدیلو که گله کساتنه باتمانی جی دیسا دو چارچوبه ده ام به وام البته می کوش جی اردهج هاتنه باتمانی خباته می دیسا پلانسازی مل گوروا ما آماده کریه ام حتی نه هشته آداره پلانسازی خب ویرنگی بمشینه. بله بانگو گازیه که وکی داویه وکی تفگرا جنین آزاد ین کرد و ین شورشگر جبوی گلمه جبوی جنین کرد و همو جنین جهانی هیا گلو براستی جی بانگام هر دایم هبه ایرو جوه هبه بانگام الحمو جناهیه مدوه بابلات دجیدید کسی مجمع پیشترتنه ام خودیل هف در نکوین کسی خودیل مدر نکوه همو کا گل همو کا جواک و بطیبت جواکا جن پیوسته ام دست بدنه هف پیوسته ام روی هف نبینن جی برا هسته مبهوره بن دلی مبهوره به امو هزیج هف بگرن و لهم بری اف پرگالا بری هر تشتی دجم روایی و دجمن هجینه تکوشینه که بهوره پیوسته لازمه ام بکن برا اف حشته آداری جی به وسیله ام جن لهم بری حمو هشمندیه میر نه تنها شخصیت میر حمو هشمندیه میر دقیقه حمو جیانی ده ام جبو کاربن لبری بسکنن برتگ نشان بدن و لهم بر و دج جیانا مهبونو خوابونا جنه ام جیانا خواب آفرینه بله گلش سپاس کن مالاتا و مالات هجایا و سپاس مالاویجیا و سرکفتن خوات به کداویجی ساخ بله تماشاوان هجا ام دو لسمسوره بون و ما لگل تفگرا جنین آزاد بری خدا نافچه و کومره و گوندنوی و ام جیبون شاهده خبات و کارن تفگرا جنین آزاد یند آسا سفربریه دن براستی جی وک تفگرا جنین آزاد جی گوتی شینامه سدما تکوشینامه چافکانیه که تکوشینامه مجاره کردن به هر دو چاوین خودید که مروف به تکوشین دکاره دناوا کاولاندا جیانه که نوساز بکه جیانه که به روح جنه حاتیه هوناندن و راچاندن بله امنهات بیجن بمینن دناوا خیر و خوشیه دا هیوی باوری و بندواریا محطه داویه اوه که وک حتی نهاج نها پیداجی امی تاوی همو داگر کرین لکردستان دناوا همو کاولان دا جانه که نو جانه که آزاد ساز بکن بمینن دناوا هیوی و باوریا و جانه دا